Umurebe wa Tayari West TV kushanga uri kutureba aho ndagambire zisha amakanda gasibire muri Kisoro municipality aho turukwereza ebiri kugayo mu Karuru ako gutorana abebembezi abamagomboro gamwe na gamwe muri Kisoro district yona kujetorora. Kisoro district ine amagomboro garingana 11 namwe na za town councils 8 na za divisions iziringana 3 muri Kisoro municipality. Erizo bajyanya kazoba abantu baringana emitwaro 18 na 10 igana nshanju nabana no baraze ko baretabira mu Karuru akizo bajyanya kazoba mu polling station zimwe na zimwe kwetora amagombora na za sub counties ezo nabasikanda kugambira kandi abo bantu bona abayetabira mu Karuru baraze ko baretabira mu polling stations eziringana igana nshanju nina kwetorora Kisoro district yona. Izo bajyanya kazoba turi mu katuretorora muri za polling stations zimwe na zimwe especially muri Kisoro municipality aho twashanga abantu sofa bari guteza akaruru biri kutamburaje konka abo complaint rero janti abantu tibari kwetabira mu Karuru kizo bajyanya kazoba naganiraho na bamwe bari guteza akaruru hamwe n'aba agents bamwe na bamwe banshobora eshobora gutuma abantu batije guteza akaruru bari kugira abantu uburubo bw'enyumaho bakabukora kamasho bakamanya kumabara tunga kasete kuruga mu besimbiro ecaretera kujati baswabarija kugira ati akaruru abesimbiro buti binesete nashiti baruga besete abantu bamwe baswabarabirugaho kandi abandi barizesho bwo kugira ati abantu bamwe na bamwe bari kuza mu misiri kuza kuhinga tibaswa bareta mu Karuru so niyo ryaswa birarugayo hambiri gutuma abantu bataza gutora igitekerezo cyanje buno bururu bwo hasi abantu kabushiragamo imbaraga cyane and another thing abantu bamenyereye isente ngo ndutampaye isente umvanye wanje ngo tanaje gutora ariko kubera abantu bamenyereye agasente bamwe barebaga gufirwa imirimo yabo ngabira no gatuma bataza gutora ngabira no tufite icyizere ngo igihe kiri bugere baze gutora so ntabwo babaza guturamo nani bw'imanira buduha ahandi akaruka rukutamburaje abantu bari kujampora ni kuri ndo tugomba twabarete ko baraze ko bararugayo na munonga mu polling stations eziraze ko zirarugayo okwetorora Kisoro district yona. Kisoro district ineza town councils 8 eco mugisha Kisoro district eretorwa amahanga garingana abiri harimo ihanga rya Republic of Congo hamwe n'ihanga rya Rwanda kandi ago mahangago aroza town councils zigende ziragetora waza kwetiza nk'ihanga rya Rwanda era bodaringa Uganda aroza town councils eziringana ibiri aro town council ya Chani ka town council ashabona na town council ya chafu town council kandi ukubona baraze ko bararonda abebembezi abaze ko barogayo utwaza muri ubunagana town council ekikwasinya nakaruka abo izo bajyanya kazoba yote yaraze ko baramo akaruru kugira ndi entebe zona ezo muri ubunagana town council ariho eya meya erosisiri ogwa akarabo ari unopposed ari wenda yambaje Ismail ogwa akarabo ari unopposed so okote yaraze ko araba akaruru kandi n'entebe zaba erosisiri aba RC3 councillors abaraze ko barajwekera mu town council yabonagana nabo bona ko babese imbere mu wards bona bakarabo bari unopposed akaruti karaze kuba akarabayo endijo town council iri hari ya boda yabonagana town council twino nkulingo town council nabo bari kutera Karuru twagiraho ya mupaka town council oko ni muri Busanza sub county nayo bari kutera Karuru endijo town council ejya boda n'inkulingo town council nayo bari kutera Akaru izo bagenyine ejyanya kazoba so ni kurinda tukarabyo no ko baraze ko baratambura na munonga twaza kubunganya muri Kisoro district yona niko turabikohereza ati ahabwa Tayari West ni Adonia Zatuha muri Kisoro mutaruka.